Alright, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kumererwa neza aho muherereye. Ikaze amakuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV, reka mbabwire yuko ari amakuru twinjiyemo ni amakuru agiye kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze gutangaza ingamba nshya zo guhangana n'ibitero by'igisirikare cya leta ya Congo FARDC bikomeje kubagabwaho. Alliance Fleuve Congo 23 kandi imaze guca amarenga yo kongera kwagura ibirindiro byabo muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi. Umusirikare wa leta ya Congo FARDC w'umutwe wa Hibu yishwe gashinyaguro n'abaturage. Byagenze gute? Ibindaje nabyo tubyinjiremo ku buryo burambuye. Umuryango Ruka wahamagariye abaturage kwitabira umunsi wa Ville Morte, n'umunsi w'imyigaragambyo y'ikaze irimo gutegurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Turarebera hamwe ko iyi myigaragambyo irimo gutegurirwa, turareba uburyo agomba kuyitabira ni bande, byose turabyinjiramo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kandi Alliance Fleuve Congo 23 iravuga ko ishaka kwihumura ku bitero by'ingabo za leta ya Congo FARDC. Ni mu buhe buryo? Muri teritwari ya Walikale agahenge kongeye kugaruka Kibati ni nyuma yuko amaze iminsi yabera imirwano ikomeye cyane muri Senegal. Ousmane Sonko yanze ko abayoboke b'ishyaka rye bajya muri guverinoma yashyizweho n'iki gihugu. Ikaze kuri mwese rero, ni makuru agezweho kuri aya masaha. Nitwa Umukada, ikaze ku Ibendera TV. Niba wamaze kuhagera ndagusaba nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Mu kanya gato cyane ndagaruka twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Alright, dukomeje n'aya makuru ku buryo burambuye rero. Ni munyemerere mbabwire yuko aya makuru tugiye kuyanzikira ahehe. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze gufata ingamba zo guhangana n'ibitero bya FARDC. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze gutangaza ko ikindi gitero cyose gishya cy'ingabo za leta ya Congo FARDC kizabagabwaho no kuvuga kizagabwa ku butaka bagenzura, kizasubizwa n'ingamba zirimo gusubiza inyuma izo ngabo zikarenga aho zaturutse zitera. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo 23 bwana Lawrence Kanyuka mu itangazo yashyize ahagaragara ku munsi w'ejo yavuze ko ukwezi gushize n'ukwezi kwa gatanu kwaranzwe no kwegera ibitero byo ku butaka no mu kirere kw'ingabo za leta ya Kinshasa mu bice bagenzura. Alliance Fleuve Congo 23 ivuga ko itewe impungenge nuko Kinshasa yohereza ingabo nyinshi, intwaro ziremereye n'ibikoresho byo mu gisirikare ku mirongo y'urugamba mu kwitegura ibitero bishya. Bavuga yuko abigabwa mu duce dutuwe n'abaturage b'abasivile. Bakaba bavuga rero ko nta kindi kigomba gukorwa no gukurikiraho usibye ko abagiye kujya basubiza ibitero mu buryo bukomeye cyane. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bakaba batangaje ibingibi nyuma yuko bavuga yuko bikomeje kugenda abangamira ndetse kandi bifata urwego rwo hejuru abice bagenzura. Usibye ibingibi kandi abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 baravuga yuko bagiye kujya basubiza ibi bitero inyuma hakoreshejwe imbaraga zitandukanye. Ni ibintu bamaze gushyira hagaragara rero. Bakaba bavuga yuko ibi biturutse mu myanzuro imaze iminsi aho n'ubundi bakomeje kugenda bahura n'ibitero bikomeye cyane. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo 23 bwana Lawrence Kanyuka avuga yuko abatewe impungenge nuko Kinshasa ikomeje kubagabaho ibitero byinshi ikoresheje intwaro ziremereye
ibikoresho bya gisirikare ku mirongo y'urugamba mu kwitegura ibitero bishya bavuga ko birimo kugabwa mu duce dutuwe n'abasivile no mu birindiro byabo kandi bikaba birimo kugenda byangiza byinshi birimo no gutwara ubuzima bw'abaturage. Igisirikare cya FARDC ntacyo kiravuga ku bya Alliance Fleuve Congo 23 imaze gutangaza. Bwana Kanyuka avuga ko ibi bitero bishya bigiye gukorwa kubisubiza itazagarukira gusa ku kurinda ibice bagenzura ko ahubwo bazanasubiza inyuma ibi bitero kugeza inyuma aho bizaba byaturutse kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 ntabwo barongera kwagura ibice no gufata ibice bishyashya nk'uko bivuga, ahubwo ngo barahora ku gitutu cy'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo nyuma yo gufata umwanzuro bakivana mu mujyi wa Goma ndetse no mu tundi duce bakivana mu mujyi wa Uvira ndetse no mu tundi duce nko mu bice bya Kamanyora no muri Warungu. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bafatanyije na Twirwaneho rero bamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane wuko ibitero birongera kubagabwaho bagomba kubisubiza bakabirenza aho byaturutse ndetse ahubwo bakabigeza no mu ntera ya kure. Alliance Fleuve Congo 23 kandi dukomeje n'aya makuru iraca amarenga yo kongera kwagura ibirindiro byayo. Ni ibintu batangaza bavuga yuko bagiye gufata ingamba zikomeye cyane mu gihe Alliance Fleuve Congo 23 ivuga ibi ngibi iravuga ko leta ya Kinshasa ikomeje kurenga ku bijyanye n'amasezerano yo guhagarika imirwano. Alliance Fleuve Congo ikavuga ko rero itazakomeza kuba ariyo yubahiriza ibijyanye n'agahenge yonyine mu gihe abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo bo bakomeje guterera agati mu ryinyo kugeza ubu ngubu. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 baravuga yuko mu cyumweru gishize bagabweho ibitero bitandukanye mu bice bya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru no mu bindi bice bitandukanye. Baravuga yuko rero ibingibi bije nyuma yuko hari ibindi bitero bikomeye byagabwe muri Rubaya bikagenda byica abaturage. Hari ibindi bitero byagabwe mu bice bya Kinigi, bakavuga rero yuko batazakomeza kwihanganira ibi bitero bigabwa n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagizwe na FARDC ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo na FDLR ndetse n'abacanshuro bafatanyije n'igisirikare cy'u Burundi. Dukomeje n'aya makuru mfite bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye, ndabutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha. Amaze kugera hano rero nyemerere nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Ndacyakubwira ko turi makuru agezweho kuri aya masaha. Twerekeje muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi. Umusirikare wa FARDC w'umutwe udasanzwe wa Hibu yahanwe n'abaturage inyuma yo gushinjwa bya bikomeye cyane. Uyu arashinjwa iki? Umusirikare umwe wo mutwe udasanzwe wa FARDC uzwi ku izina rya Hibu yafashwe n'abaturage bo mu gace ka Marikiya, n'agace gaherereye muri Mwemezi ni mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma yo gushinjwa kugerageza kwambura abaturage ku ngufu. Amakuru yizewe agera ku Ibendera TV aravuga ko iki gikorwa cyabaye mu masaha y'umugoroba, akaba ari umugoroba wo ku munsi w'ejo. Aba basirikare babiri bari bambaye impuzankano ya gisirikare bageze muri aka gace. Umwe muri bo yari yitwaje intwaro kandi bombi bakekwaho kuba baragerageje kwambura umusore ibintu bye yari afite n'ubusahuzi. Nk'uko amakuru aturuka mu baturage baherereye muri ibi bice abitangaza, uyu musore yagerageje gutabaza bituma abaturage
bakurura vuba na bwangu. Muri icyo gihe umwe muri aba basirikare yahise afatwa n'abaturage bari barakaye cyane, barakajwe n'ibikorwa by'ubujura n'ubusahuzi n'ubwambuzi bimaze iminsi bivugwa muri aka gace. Abaturage bafashe uyu musirikare baramukubita cyane, mbese baramwumvishije mbere yuko haza gutabara abandi bashinzwe umutekano. Hagati aho mugenzi we bari kumwe yashoboye gucika aratoroka mbere y'uko yaje gufatwa. Nyuma y'akanya gato rero itsinda ry'abarwanyi ba Wazalendo ryageze aho ibi byabereye, risanga abaturage benshi bateraniye aho uyu musirikare yari yafungiwe. N'aba baturage aba barwanyi bahise batangara cyane, batatanya rero aba baturage kugira ngo barinde ko ibintu birushaho gukomera cyane, ngo uyu musirikare agirirwe nabi bikomeye cyane, cyangwa se nawe abe yabagirira nabi. Nyuma yo kumukura ko yari afungiwe, bamushyikirije abayobozi b'inzego z'ibanze bazwi nka kapita kugira ngo hakurikizwe amategeko ndetse hakorwe iperereza ku byaha ashinjwa. Amakuru ava mu baturage baherereye aha muri ibi bice baramushinja ubwambuzi n'ubusahuzi, aho iki gikorwa cyabereye bakaba bavuga ko uyu ari we ntandaro y'ibikorwa byabaye, kubera yuko ngo yakoze ibikorwa by'ubwambuzi. Hakaba rero haraje no kumvikana amasasu menshi yumvikanye muri aka gace mu ijoro ryo ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki ya mbere Kamena muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026, n'ijoro rero rishyira uyu munsi tariki 2 Kamena muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Hari abaturage bagize impungenge ko hashobora kuba habaye imirwano ikomeye cyangwa igitero cy'abitwaje intwaro bagambiriye kuza kwihimura, ariko amakuru y'ibanze aragaragaza ko aya masasu yumvikanye, akaba yumvikanye nyuma y'ifatwa y'uyu musirikare n'ibikorwa by'ingabo, akaba yaturutse ku bikorwa by'ingabo zageze ahangaha zikagerageza n'ubundi kurasa kugira ngo bakange aba baturage hataza kugira hohoterwa nk'uko uyu byamugendekeye. Ni ikibazo cyongeye kuzamura impaka mu myitwarire ya bamwe mu basirikare boherezwa mu bice byugarijwe n'umutekano muke kugira ngo babashingire umutekano, ahubwo bakinjira mu bikorwa bijyanye n'ubusahuzi n'ubwambuzi. Kugeza ubu ubuyobozi bwa gisirikare cyangwa ubwa leta ntiburagira icyo butangaza ku mugaragaro kuri aya makuru. Icyakora amakuru yagiye ahagaragara yemeza ko uyu musirikare afungiye mu maboko y'inzego zibishinzwe mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo harebwe ibijyanye n'ibi ashinjwa n'aba baturage bamushinja ubwambuzi. Umuryango Ruka wahamagariye abaturage kwitabira umunsi wa Ville Morte mu kwamagana ihindurwa y'itegeko nshinga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. n'umuryango w'urubyiruko ruharanira impinduka uzwi ku izina rya Lutte pour le Changement ni mu mujyi wa Butembo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. uyu muryango rero wahamagariye abaturage bose kwitabira umunsi w'imyigaragambyo yiswe Ville Morte. ni umunsi uteganyijwe ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki 3 Kamena muri uyu mwaka w'2026 mu rwego rwo kwamagana umugambi wo guhindura itegeko nshinga ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. mu itangazo ryashyizwe ahagaragara abarwanashyaka ba Ruka bagaragaje ko igihugu kiri mu bibazo bikomeye by'umutekano cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bityo bakibaza impamvu abayobozi bakomeje gushyira imbere impaka zijyanye no guhindura itegeko nshinga aho kwibanda ku gushaka umutekano n'imibereho myiza y'abaturage muri iki gihugu. aba baragira bati ese n'itegeko nshinga ribuza FARDC kurinda umutekano w'abaturage? ese ikibazo nyamukuru cy'abanyekongo no guhindura itegeko nshinga cyangwa n'umutekano n'imibereho y'abaturage?
abateguye iki gikorwa rero bakaba basabye abaturage kuzaguma mu ngo zabo umunsi wose ku munsi w'ejo tariki 3 Kamena muri uyu mwaka ibikorwa byinshi bikazaba byahagaze. Bikaba rero biteganyijwe ko ibikorwa byose byo muri uyu mujyi bigomba guhagarara. Mu bikorwa biteganyijwe guhagarara harimo gufunga amaduka n'amasoko, kudakora ibikorwa by'ubucuruzi, kugabanya cyangwa guhagarika ingendo zitari ngombwa, kudatanga serivisi zimwe na zimwe zitihutirwa, kwirinda ibikorwa rusange bishobora kugaragaza ko abaturage bashyigikiye gahunda yo guhindura itegeko nshinga. Abateguye iki gikorwa baravuga ko intego yabo ari ugutanga ubutumwa bukomeye ku bayobozi b'igihugu bagaragaza ko abaturage batifuza ko ingufu za leta zerekezwa ku bibazo byo guhindura itegeko nshinga, ahubwo bikerekezwa ku bibazo byo gushakira umutekano w'abaturage ndetse n'ubuzima bwiza abaturage. Uyu umutwe uzwi nka ruka uravuga ko muri iki gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikeneye icyambere ikeneye mbere na mbere ari ukugarura amahoro mu burasirazuba bw'igihugu. Ikaba ikeneye kandi kurinda abaturage ibitero by'imitwe yitwaje intwaro, gukemura ikibazo cy'abimukira n'intambara, guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, kurwanya ruswa no kunoza imiyoborere, aho kwinjira muri bindi bijyanye no guhindura itegeko nshinga. Uyu muryango uvuga ko impaka zerekeye ihindurwa ry'itegeko nshinga zishobora kongera amacakubiri ya politiki no kurangaza ubuyobozi ku bibazo byihutirwa muri iki gihugu. Ibi bije bikurikira ibikorwa biherutse gutegurwa n'imitwe yitandukanye y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwego rw'igihugu, nayo yahamagariye abanyekongo kwitabira umunsi wa Ville Morte ku itariki 3 Kamena muri uyu mwaka mu rwego rwo kwamagana umushinga uvugwaho guhindura cyangwa gusubiramo itegeko nshinga ry'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inshuti bakunzi bacu muri kumwe natwe, ndacyabibutsa ko turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Ndongera kandi kubasaba niba wamaze kugera hano murere like, baza kuba ugize neza, kandi niba uri mushya murere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Dukomeje n'aya makuru, reka munyemerere mbabwire ko yari Alliance Fleuve Congo 23 irimo kuvuga yuko ishaka kwigira imbere mu bitero irimo kugabwaho ndetse ikigira imbere no mu birindiro byayo. Ni mu itangazo bashyize ahagaragara, bakaba rero bavuga yuko mu gihe barimo kwamagana ibitero by'ingabo za leta ya Kongo n'inshuti zabo bikomeje kugabwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baravuga yuko n'ubundi bamaze kurambirwa ibijyanye no kwihangana. Kavuga yuko kwezi kose kwa gatanu muri uyu mwaka kwaranzwe no kugabwaho ibitero bikomeye cyane. Bakaba bavuga rero ko ibi bitazongera kubaho muri uko kwezi gushya kwa gatandatu twamaze kwinjiramo. Ni amakuru avuga yuko bagiye gushyira ahagaragara gahunda zijyanye no gukumira ibi bikorwa ku rwego rwo hejuru. Akaba ari ibikorwa n'ubundi bavuga yuko abagiye gukurikiza muri uku kwezi kwa gatandatu twamaze kwinjiramo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye, munyemerere dukubita turangura twerekeze muri teritwari ya Walikale ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Walikale rero aha agahenge kongeye kugaruka Kibati nyuma y'iminsi ibiri y'imirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC. Nyuma y'iminsi igera kuri 2 y'imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zishyigikiwe kandi na wazalendo n'abacashuro n'igisirikare cy'u Burundi, ituze ryongeye kugaruka kuri uyu wa kabiri tariki 2 Kamena muri uyu mwaka.
ahangaha muri aka gace ka Kibati ni mu gace kaherereye muri Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba ari imirwano yatangiye ku cyumweru tariki 31 Gicurasi muri uyu mwaka nyuma y'igitero cy'ingabo zisanzwe zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Umubare w'aba avuye muri iyi mirwano ni ukuvuga barasiwe muri iyi mirwano n'abayikomerekeyemo ntamenyekana kugeza ubu ngubu, ariko nk'uko amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivuga, impande zirwana zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo bongeye guhanganira muri aka gace ka Kibati. Ni imirwano yari ikomeye cyane. Aya makuru agaragaza ko FARDC na Wazalendo bigaruriye bahanganiye hagati muri aka gace ka Kibati, ariko bikaba bivuga ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 n'ubundi aribo bakigenzura aka gace. Amakuru aturuka muri Kashebere avuga ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bakomeje kugenda bagaragaza imbaraga zikomeye nyuma y'uko n'ubundi babashije kwihagararaho bagasubiza ibi bitero by'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC inyuma. N'ibitero byari byagabwa muri Kibati. Kugeza ubu rero Alliance Fleuve Congo 23 ikaba kirimo kugenzura ibi bice. Dukomeje naje amakuru, nyemerera twerekeze muri Senegal. Ousmane Sonko wahoze ari minisitiri w'intebe akaba yaramaze gutorerwa kwinjira mu nteko ishinga amategeko y'iki gihugu. yanze ko abayoboke b'ishyaka rye binjizwa muri guverinoma nshya yamaze gushyirwaho n'iki gihugu. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Senegal yitwa Ousmane Sonko yaherutse kwirukanwa ku mwanya wa minisitiri w'intebe muri iki gihugu. yanze ko abayoboke b'ishyaka rye bajya muri guverinoma nshya iyobowe na minisitiri w'intebe uzwi nka Ahmadi Ali Aminu Lo. Ni guverinoma yamaze gushyirwaho nshyashya. Sonko yatangaje ko mu gitondo cyo ku munsi w'ejo tariki ya 2 Kamena muri uyu mwaka yagiranye na Perezida Bassirou Diomaye Faye ikiganiro kirekire kijyanye n'abayoboke b'ishyaka Parfait bari bakwiye kujya muri guverinoma. Ni uyu munyapolitiki wabaye minisitiri w'intebe yasobanuye ko ikiganiro cye na Perezida Faye cyaranzwe n'impaka nyinshi, cyane cyane ku ngingo y'uko ishyaka rifite ubwiganze mu nteko rigira uruhare runini mu rwego nyubahiriza tegeko. Sonko yasobanuye ko Perezida Faye yanze ibyifuzo by'ishyaka PASTEF, bityo ko nta munyamuryango w'iri shyaka uzinjira muri guverinoma nshya kandi ko nta minisitiri uzajyamo nk'urihagarariye. Nyuma yo kumvikana kw'aba banyapolitiki bombi, Perezida Faye wahoze muri PASTEF yashyizeho abaminisitiri 30 bemeye kumushyigikira, barimo Yankoba Diémé wagizwe minisitiri w'ingabo na Cheikh Diba wagizwe minisitiri w'ubukungu, imari n'igenamigambi. Mohamedou Bakhtari Cissé yagizwe minisitiri w'umutekano w'imbere ni minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu. Hakaba Chekeni Yange wagizwe minisitiri ushinzwe kwishyira hamwe kwa Afurika, ububanyi n'amahanga n'abanyasenegali baba mu mahanga. Ubwo Sonko yari amaze gutorerwa umwanya wa perezida w'inteko ishinga amategeko tariki 26 Gicurasi muri uyu mwaka, yagaragaje ko icyemezo umukuru w'igihugu yafashe cyo kumukura ku mwanya wa minisitiri w'intebe no gushyiraho umusimbura ntawe gihuriye n'ishyaka barizwamo rya PASTEF. Ibyo Sonko yatangaje byacaga amarenga ko atagifatanya na Perezida Faye nk'umuyoboke wa PASTEF, kandi ko iri shyaka ritakivuga rumwe n'ubutegetsi buriho muri iki gihugu.
shiti bakunzi b'Ibendera TV rero mwari kumwe natwe muri aya makuru nimunyemerere mbashimire cyane mwakoze kubana natwe eka nshimire cyane abantu mwese mwagizemo uruhare mwakoze cyane kubana natwe twerekeje ku musozo waya rero hanyuma ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mugire amahoro n'amahirwe mukomeze kubana n'Imana gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza mwese bye ciao ciao